uoči 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Večeras razgovaramo sa Lejlom Tanović, najboljom BiH brdskom biciklistkinjom. Lejla, dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Zanima nas, kao neko ko iza sebe ima 8 balkanskih i 16 državnih titula, koji su bili motivi? Zašto ste se počeli baviti baš brdskim biciklizmom? Pa ja sam se najprije počela baviti biciklizmom kako bi više upoznala Bosnu i Hercegovinu, zato što moji vršnjaci nisu bili raspoloženi da obilaze prirodu i planine oko Sarajeva i onda za mene je bicikl bilo najbolje prijevozno sredstvo i najbrže da to sama uradim. Jako brzo sam se učlanila u svoj matični klub brdskog biciklizma Puls i upoznala svog trenera koji je u meni vidio veliki potencijal za profesionalno bavljenje ovim sportom. Ja sam zaista imala veliku želju da se takmičim, tako da smo zajedno uspjeli jako brzo da napredujemo. Sa koliko godina se prvi put javila želja, u početku hobi, što je kasnije preraslo u nešto mnogo ozbiljnije? Pa to je zapravo bilo jako kasno, tek sa otprilike 15 godina, ja sam bila prvi ili drugi razred srednje škole, tako da otprilike tvojih godina i tada sam prvi put sjela na biciklu. Međutim, prije toga sam se slabo općenito bavila sportom, tako da je to možda jedna dobra poruka da evo upravo i tvoji vršnjaci, a i ti možete i sada da se počnete baviti sportom i da napravite neki veliki svjetski rezultat. U početku, kakav je bio stav vaše porodice i bližnjih? Kako su doživjeli taj neobični hobi, brdski biciklizam? Pa ja sam imala veliku podršku porodice kada je u pitanju to rekreativno bavljenje biciklizmom. Međutim, kada je to postalo ozbiljno, moja porodica se zapravo bojala da će to da utiče na moju edukaciju. Znači da ja neću da imam dobre ocjene u školi, da neću da upišem fakultet, ni da ga završim. A što je pogrešno i dolazi iz tog jednog neznanja, odnosno toga što ljudi zapravo u Bosni i Hercegovini se ne bave mnogo sportom i nisu upoznati sa benefitima koje donosi sport. Meni je sport zapravo i pomogao u edukaciji. I kasnije kada su moji roditelji vidjeli da, ja sam u međuvremenu i završila i fakultet i kada su vidjeli da se zaista sa sportom mogu napraviti jedne velike stvari i proživjeti nevjerovatna iskustva, onda sam imala naravno 100% podršku, ali jasno je da bavljenje sportom općenito u Bosni i Hercegovini je jako neobično i roditeljima, kamoli vršnjacima, tako da to su neke normalne stepenice i samo ih treba ovako biti strpljivi i sve će to doći na svoje mjesto. Vi ste zapravo na taj način pronašli svoj balans između dva prioriteta u vašem životu, to jest obrazovanja i sporta. Pa ja moram reći da je bilo teško pronaći balans, pogotovo kada sam tek upisala fakultet, onda sam mnogo sam učila, mnogo sam trenirala i to je bio jedan izazov. Međutim, izazov koji mi je kasnije u životu mnogo pomogao i u svim drugim sferama. Tako da ja sam jako zahvalna što sam to prošla i nakon toga kada sam završila fakultet doći do tog nivoa da mi ishrana, putovanje, trening, odmor, spavanje, da to sve bude usklađeno, zaista više nije bilo tako teško kada sam već prošla tu jednu školu balansa između fakulteta i sporta, tako da je bilo teško pronaći balans, ali kada ga pronađete i pogotovo u balansu sa socijalnim životom, to su neke životne lekcije koje se teško mogu na drugi način naučiti. To podrazumijeva da bi danas također mogli naći balans između bilo koja dva segmenta u životu. Pa da, sada bi bilo mnogo lakše. Ja bih voljela da je bilo više ljudi koji sam ja mogla pitati kako se baviti sportom i završiti fakultet. U to vrijeme ja nisam poznavala nikoga, međutim evo ja uvijek ljudima govorim da kada im treba bilo kakva pomoć da mi se jave, sigurno imam neke savjete koji će olakšati organizacionalno ljudima odnosno djeci prvenstveno koja želi da se bavi sa dvije stvari, ne mora to biti sport i škola, to može biti i muzika i škola. Jer ja sam isto tako išla i u muzičku školu, pa prije nego što sam se bavila sportom, tako da to je sve bio jedan
način postoji način da se pronađe balans i uvijek, znači, bih rekla da je jako zdravo da se bavite još nečim pored škole. Rijetko ko može uspjeti pronaći ravnotežu između škole, to jest obrazovanja i sporta. Da li smatrate da ste možda nečesto podstakli nekolicinu mladih da se bave nečim sličnim? Pa ja sam sigurna da je bilo i znam da je bilo takvih pozitivnih učinaka, ali nešto čega se ja sjećam su nažalost oni negativni zato što su me negativni pogađali. A to je bilo ono da poslije škole svi moji su vršnjaci išli na kafu, a ja sam išla na trening. I to je jedan težak period, jer tada su mi svi govorili zašto ideš na trening, ali s čime god da se bavite u životu, evo ne mora to da bude sport, trening, ljudi će vas ispitivati zašto to radite, govoriti vam da vam to ne treba, zato što je to nešto neobičajno. Tako da to je jedan pozitivan znak. Kada vam ljudi govori da ne trebate da se bavite, kada vam nekako vam govori zašto to radite, to znači da vi radite nešto drugačije. I tako da se ja sjećam tih negativnih trenutaka, ali u principu puno je bilo više onih pozitivnih i pozitivnih utjecaja. Danas ima mnogo ljudi koji mi se jave, koji s toga crpe inspiraciju i ne samo to, upoznam mnogo ljudi jednostavno koji meni zauzvrat daju inspiraciju i jednako to se jednostavno je sve povezano i dovelo je do toga da je sada kada pogledam na svoj život i taj period treninga i edukacije, to vidim u jednom pozitivnom svijetu. Da li biste nam mogli opisati jedan vaš uobičajan trening, koje su vaše omiljene lokacije i koliko često trenirate? Pa moj trening je jako raznolik i to je jedna velika prednost brdskog biciklizma. To znači da je svaki dan drugačiji. Nekim danima radim samo vožnju bicikla, vozim od 4 do 6 sati, a nekim danima radim i teretanu, odnosno trening snage, u tim danima također najveći radim biciklo. Tako da, evo sada u zimskom periodu, obično radim 4 do 6 sati lagane vožnje sa intervalima, znači malo jače vožnje koji traju od sat do sat i pol vremena, pa onda opet malo laganija vožnja. A kako se više približavam utrkama koje počinju u aprilu, tada radim više strukturiran trening. Znači radim otprilike vožnje koje su malo kraće, znači od 3 do 5 sati i imam intervale koje traju, na primjer, radim minutu jako, pa minutu odmor, ili 5 minuta jako, pa 5 minuta odmor, odnosno laganija vožnja. I to također onda kombinujem sa treningom snage koji je i u tom periodu malo drugačiji. Najčešće lokacije na kojim ide su Čavljak, Skakavac, Igman, Bjelašnica, Trebević. I to najviše zavisi od toga koju narednu utrku imam. Znači ako želim da vježbam više teren koji ima mnogo korijenja, koji ima zemlje, koji ima blata, onda idem na Trebević. Ako želim više kamenja, onda idem na Skakavac. Tako da jako sam sretna što je to sve u velikoj blizini Sarajevu. Ja uvijek sjedim na biciklu i odem na planinu koju želim, dok u drugim gradovima, u svim svjetskim zapravo gradovima, bilo to u Švicarskoj, u Austriji, čak i u Sloveniji, uvijek morate otići autom na određenu lokaciju i onda sjesti na biciklu. Tako da Sarajevo je zaista što se toga tiče nevjerovatno zabavljanje brskim biciklom. Da li biste nam mogli reći koji su vaši planovi nakon završetka vaše profesionalne karijere? Da li biste voljeli ostati u svijetu biciklizma ili planirate se posvetiti vašoj profesiji, to jest pravu? Pa ja moram priznati da bi ja jako voljela kada bi mogla te dvije stvari da povežem. A to je ne samo moguće, nego i potrebno u Bosni i Hercegovini. Potrebno je, na primjer, napraviti izmjenu zakona o sportu. Potrebno je sportistima da imaju nekoga koji ih može zastupati pred Međunarodnim sportskim sudom, pred međunarodnim sportskim federacijama. I ja sam tu iskustva na svojoj koži, čak sam ja imala jedan spor pred Međunarodnom biciklističkom federacijom i tada sam uvidjela koliko zapravo u Bosni i Hercegovini sportistima fali pravnika, ljudi koji mogu približiti pravila, pravilnike, zakone, jer sistem je neuređen u svim sferama, a pogotovo u sferi sporta, upravo zato što nemamo mnogo ljudi
sportista, sportskih radnika koji su obrazovani u sferi prava. Tako da tu se može spojiti i ja bih voljela, pogotovo kada su pitanja prava žena, zato što žene su u smislu sporta čak još i više nekako zapostavljene i njihova prava bi se također trebalo urediti. Kamoli prava, da ne govorimo o pravima sportista, njihova najprije, a onda prava žena, znači žene su još težem u položaju, tako da to je nešto što bih ja voljela da spojim kada završim sa svojom karijerom. Spomenuli ste zakon o sportu, da li nedostatak pomenutog pravi prepreku perspektivnim sportistima u Bosni i Hercegovini? I da li ste vi imali podršku države od početka ili ste je tek dobili nakon vašeg prvog uspjeha? Pa evo, zakon o sportu nije prepreka, ali nije ni pravna osnova koja bi trebao da bude da svi sportisti mogu da ostvare to finansiranje u skladu sa svojim rezultatima. Znači on mora biti uređen kako bi svaki sportista koji bude državni prvak, koji bude balkanski i evropski prvak, imao podršku koja je u skladu sa njegovim rezultatima. Sada, iako to nije, taj zakon ne postoji, sistem bi ipak mogao funkcionisati kada bi postojali ljudi koji bi se više angažovali i koji bi zaista dodjeljivali tu podršku sportistima u skladu sa njihovim rezultatima. I to je moguće. Ja sam, na primjer, dobila podršku od države tek kada sam napravila prvi veliki rezultat, mislim da je to bilo titula balkanske šampionke, koja je tad bila također neznatna. Međutim, te stvari idu nabolje, pogotovo evo kada je u pitanju kantonu Sarajevo, te stvari će se uređivati i donijet će se i pravilnici o sportu i to je čak u narednih možda pola godine, godinu dana, znači jako brzo. I to je jedna velika motivacija za sve sportiste da se nastavi baviti sportom, zato što će jako brzo to biti uređeno, postojaće i stipendiranje sportista, postojaće i dodjela jednokratnih nagrada državnim prvacima najprije, znači kada govorimo o srednjim školama, tako da stvari idu nabolje i evo iako možda nisu bile tako dobre kada sam se ja počela baviti sportom, već su sada dosta bolje. Da li smatrate da će te reforme, odnosno pod navodnicima ta bolja klima, umanjiti broj perspektivnih sportista koji odlaze da predstavljaju neke druge države koje zapravo imaju regulisan zakon o sportu? Pa hoće sigurno. Najprije, prvo ta moralna podrška sportistima mnogo znači. Znači kada se vi obratite nekome da uopšte dobijete odgovor, to je jedna velika stvar, pogotovo za mladog sportistu. A kamoli kada govorimo o financijskoj podršci. Tako da sportistima je najprije potrebna i ta komunikacija i da jednostavno dobiju odgovor, da dobiju način, da im se ukaže put kojim trebaju da idu da bi mogli da dobiju podršku. Tako da to sve stvari koje idu u pozitivnom smjeru i koje će sigurno pomoći da Bosna i Hercegovina u budućnosti ima više sportista sa velikim rezultatima. Imali ste priliku nastupati na mnogim međunarodnim takmičenjima. Kakav je osjećaj predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni? Kako ljudi gledaju na to da jedna individua koja se bavi biciklizmom dolazi zapravo iz zemlje koja se u posljednje vrijeme ne spominje baš često u superlativima, a pritom da postiže vrhunske rezultate? Ja moram da kažem da ja imam veliku podršku izvan Bosne i Hercegovine. Evo sada kada sam bila na svjetskom prvenstvu u Italiji, sam imala ogromnu podršku, ljude koji su navijali, koji su znali i mene, znali su i moju državu i osjećaj je nevjerovatan, jer ja sam zaista ponosna što predstavljam Bosnu i Hercegovinu. To me čini jedinstvenom i to me zaista izdvaja od svih drugih sportista i zato me ljudi toliko i prepoznaju. Ja se sjećam, prije par godina sam imala veliku podršku i u Sloveniji, to su bili i baneri i navijači. Malo mi je žao kada budu takmičenja u Bosni i Hercegovini što to nije tako, zato što u Bosni i Hercegovini ljudi nemaju tu neku
kulturu praćenja sportskih događaja, da odu na sportski događaj, da ga pogledaju, da isprate svoje takmičare. I evo ja bih poručila prvo mladima da kada vide da ima neki sportski događaj da odu, da podrže zato što to sportistima mnogo znači. I vjerujte da ta podrška vrlo često može da dovede do odličnog rezultata. Tako da, evo, meni je drago što imam podršku i uvijek je ta moja veza sa Bosnom i Hercegovinom jako pozitivna i pozitivno odjekne u svim državama, zato što je Bosna i Hercegovina svima jako interesantna. S obzirom na sve što ste dali ovoj državi, toliko uspjeha i sreće, da li smatrate uopšte da država dovoljno vraća sportistima u odnosu na ono što su oni državi dali? Pa mislim da je jasno svima da ne vraća, ali ja se i ne osjećam kao da treba da vraća. Zaista zato što ja volim da predstavljam Bosnu i Hercegovinu i ja bi je predstavljala i da nikada ništa u životu nisam dobila od države i opet bi bila ponosna što je predstavljam, zato što sam zaista ponosna što dolazim iz Bosne i Hercegovine. A osim toga jako volim da se bavim brskim biciklizmom, to je jedna moja velika ljubav. Tako da, evo, iako te dvije stvari davanja države i mene nisu usklađena, ja se ne osjećam kao da je to nešto negativno i mislim da niko ne treba, evo, prvenstveno očekivati od države, naravno da to treba tako biti, nego da se treba jednostavno voliti ono što radi. Ja bih pozvala bicikl bez obzira na podršku koju imam ili nemam. A kada je ta podrška veća, naravno da ću ići na više takmičenja, da ću imati bolje rezultate, ali i da to nije tako, ja zaista sam sretna što predstavljam Bosnu i Hercegovinu. Šta za vas predstavlja 25. novembar? Smatrate li da se taj praznik dostojno obilježava u našoj zemlji? Pa meni taj praznik konkretno mnogo znači, ne samo meni, nego mnogo znači za Bosnu i Hercegovinu. Zato što je to praktično datum kada je Bosna i Hercegovina postala država. Sada ne u kompletno formalno pravnom smislu, ali to je bio pravni osnov za dalje razvijanje Bosne i Hercegovine kao državi. A to da vi imate državu koju danas mi imamo, to je jedna ogromna stvar, zato što mnogo ljudi općenito u svijetu, velike grupe ljudi nemaju svoju državu, bore se samo da bi imale svoju državu. Sada ljudi možda taj praznik ne obilježavaju dovoljno kao neki veliki dan, zato što se osjećaju da država Bosna i Hercegovina nije dovoljno dobra. Međutim, ja bih uvijek rekla da je Bosna i Hercegovina jedna jako mlada država. I ja sam sretna što mi imamo državu, zato što kada imate državu i onda imate način da ostvarite svoja prava. Ako ne unutar države, onda na Međunarodnom sudu za ljudska prava. Uglavnom, vi kada dolazite iz jedne države, vaš status je potpunosti drugačiji. I to je jedna ogromna stvar, da Bosanci i Hercegovci imaju svoju državu. Tako da ja sve te neke mane koje ima Bosna i Hercegovina pripisujem tome što je to jedna mlada država i sa mnogo historije. Historija ne mora biti negativna stvar, ali u smislu Bosne i Hercegovine se koristi u negativne svrhe. Tako da to su ovako jedan skup stvari koji treba shvatiti i ne treba ih negativno shvatiti. Jednostavno ovoj državi treba vremena, ljudima treba vremena, rat je bio nedavno, tako da za mene 25. novembar znači mnogo i svima treba da znači mnogo što uopšte postoji država Bosne i Hercegovine. I za kraj, šta biste poručili mladim sportistima u Bosni i Hercegovini uoči 25. novembra? Pa ja mladim sportistima poručila općenito da istraju u tome čime se bavi. Poručila bi svih mladim ljudima, čime god da se bavi, to ne mora da bude sport, da istraju. I poručila bi im, kada je u pitanju Dan državnosti Bosne i Hercegovine, da prihvati našu državu Bosnu i Hercegovinu onakva kakva jeste i da iskoristi svoje vještine, da je poprave u budućnosti. Zato što imamo državu i možemo je popraviti. Znači imamo nešto što zaista se može popraviti i to je samo po sebi jedna velika stvar. Lejla, hvala vam za izdvojeno vrijeme za program druge gimnazije uoči 25. novembra. Hvala ti puno na pozivu i pozdravljam sve učenike druge gimnazije.